Fatalo fatu I lau whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga I whaapoponga o ana tamua I nei aso. Ua tofi ai le tamapa I o le Kalesia Katoliko Roma Pope Francis Reverend Father Moses Vitolia Tui e avea ma Archbishop o Samoa Apia Samoa. E tofi ala fionga Father Moses o ngalue ai ma priest o le St. Paul I Massey, Diocese o Aukilani New Zealand, o se Provincial Councillor ai o se sui o le Pacific of the Salesian Society of St. John Bosco. O le tofinga mai Roma o le aki episkopolo na tolu o le Kalesia Katoliko Roma I Samoa na whaalawi e tele ai I le aso sfulua o Iuni lua o lua wha. Mai le itu lau, e whaalawi loa ai whaalinga o tofinga ma whaamawaenga mai le ofisa o Pope Francis I Roma. O lo whaamawina ai fo I matomai whaapito le fionga le Archbishop Tofia Mosese Vitolia Tui. Na soifua mai a Novema soiva to siva no tasi pia I Samoa. O le tausanga ia whewesela o volfitu sa whaamatua twailo na tangata I le tu aingo Salesian Society of St. John Bosco. Mo o tuai I le aso valu o te sema to siva I valua. Na whaamawina ai loa le lao singa whenga inga male atua ma whaawina ai avea ma priest I le aso tolu o te sema to siva I wawha. Ma avea ai o se Samoa mua wa ia au sia lea la asanga e avea ma Salesian. Peitai, na avea o se whaia onga ia la fua I le a whewesela wiva lima. Local Councillor I Auckland Victoria I Ausitalia I le a whewesela wiva ono. Local Councillor Director of the School and Vicar of the Community of Alafua le a whewesela wiva fitu le lua whemaleono. Director and Master of Novices in Suva I Fiti lua whemaleono lua whemaleiva. Provincial Councillor I Australia Pacific la whemaleiva lua o sulima. Director le head of the school and parish priest in Salilolonga Samoa lua whemaleiva lua o sulfitu. Director and parish priest of St. Paul in Massey Diocese of Auckland, New Zealand, ile lua fesfuluvalu lua o lua. Director I Salilolonga lua o lua tolu. Ai talu mai lua o lua tolu, la vema parish priest o le St. Paul Provincial Councillor and Delegate for the Pacific. E tofi ai nei le fionga Mosese, Father Vitolio Tui, ma aki episkopolo e Kalesia Katoliko Roma I Samoa, ai ua tusa o le tausanga ma le lua mai aso, talu o na avanua lea tofinga. Ina ua tuua le malo e le fionga alapati lui mata elinga, I le fitu se fulu o tausanga o lon soifua ya apiri le lua o lua tolu. O la na fionga sa alona lua I lanofoa, ina ua li taia le fionga pio tau finu o ya Novema lua o lua. Ma ua whaamanuia ina ai nei le fionga Mosese Father Vitolio Tui e avea ma aki episkopolo e Kalesia Katoliko Roma I Samoa. Tala tuli loa mal whaamsinonga lo te ena umail matai o se ali I leo satini le sunga la auli Magic Tunia la auli le whaamsinonga mawalunga I le vai asunei mo lianga I so tanga I wha oli mamatanga o le mta upulea na fongaina I le vai asunei le whaamsinonga mawalunga. O le soli tu la fono o tua iai lea tamali o masalomia na tupu I le lua masina taluai ma moli ai leo peitai. O tolon ta upul tau sang fau ai tatala ai peleli I leo I la lotu nga masani se ia le taimio le whaamasinonga. A o whai aiso isu enga leo I le li I fasu whatau sanga mai le vai maunga ina ua mawai le official tutor ni fuala au whaasaina I le taunu ai I le malaiva le whaleolo I le whaiunga le vai aso. Ai o lea wali iputia mai leo le vai aso nei le lato ngā ruenga sa whaatino ai I le ofisa o leo I to sivi se ai ngau I whatausi sa fotu la whai sawa I mamawai ni tanga pepa ila o lo ia I te tonu pauta papa e masalomia o le whala au whaasaina o le aisa whaatasiai ma se tino I tupe. Tawhia mai leo se tamai 5 tolu tau sanga o whatausi mai le nei ngā ruenga sa whaatino. Ma mole tuai I lato whaafitai I le tunuu. Whapea I le whaawa wai le langolango I ngā ruenga alemta ngā ruenga mo le tawhia sea whala au whaasa ai o le a fiai o whanau talavou ai o tūpulanga a Samoa. O le aunga, ia maua se Samoa saunga le mū. E toi aso a toa foi. I le so sa o le whaamnatu I nol se lau tau sanga talo na whaavai mai kolisio avele e peo na moli mawina ai I le nei vai aso mai ana nafil sa vali umi
Malito tele, mai tau e se ia pia e o mai ilu mama o tole malo ma fongai nai sao no angal wha moe moe. Ai o wha fianga mai a onga na tofia e pe o kolise te mai ta e le whakasa le Papauta Girls College. O le kolisi al malo Samoa, o le kolisi a ta mai ta e mai le Ekalesia Katoliko le St. Mary's College. Ma le kolisi mai le Ekalesia Metodisi le Wesley College. Ai o siva ma whaafianga mai le akopa e peo na mōli mawina i le awa ulian na fi siva ava senga. Ma whaasolo nei i le pese po le vi o le salautau sanga o avele. O le aso le aso tofi wa atofa mo le Career Day mai lava i le tae ao i avele ma whaawa wai ta ngā polo whaapitoa mō na au lava o le stala i malai tona i mato. Peitai. O le aso ta alo whaapitoa fo ile nei a vele whai el malai lunga ma le malai la lor kolisi. Ua whaasarone ai le afiafi e whai ai le konseti whaapitoa mō a inga i le laumua lava i a vele. Mo le aso whareile le ua atofa o le fono le akopa i le mota Samoa folu se fulu li tai au. Ia mtapena pena i loa mo le corporate dinner ball i le afo le ono i le afiafi po le fia tele i le hola le NUS po le University of Samoa. Ai aso to'ona ia i loa, o le aso mo tāwhaonga, ma whai ai le tau mawhitanga, o le to'ona i whaatasi le sail mo te Samoa kolisi, i le aso sa ma tau mawai ai. Whamalulu atu ai, o lea o le au tautala, ai le oa o stamatu ai o le tātou aonga. Ai o te whailo atu, sa ufi aonga lava i a vele a o le titi, wa sa u whalongo i inga o le kolisi, e whai e pēa e le tuangane o lo tinasa i a vele manofo tū mauai. Na mafua ono u le aonga i a vele. Ona e nau le tū whine katoliko o lo tamā. I a vea un pātele pēa o matua. Ai mana o lo tina la mo sa. O te alu li kolisi whawhai au i malua. Ina i whai au e pēa o lo uso matua. O lo tātou mafuta ai e whaamanatu le nei aso tā ua o le salautau sanga o le kolisi o avele e pele i a Samoa. O le fesili ai se ae pele ai avele. O a le kolisi sa o ngai tua a o uso o tua ngane o tua whaafine o whanau. O a inga fo ima uo e pele mamamae. Tātou te mita ai a wā ua whāturai mai ai i a vele nisi o tai longa ma le au ngā. E pei o leo lua i whonga whetalai o le maota o Samoa. O nisi o minista o le kapeneta o whaipule o le palemene. O nisi o whaururunga o matanga luenga ma whaalapo pitonga le malo. O nisi o tai o e kalesia whaifi auto ina o sea o pātele ma lau whainga luenga tatofia le atua. O nisi o fōmai, lo ia, sua tusi, whaao li Universite o Samoa, mai si tula ngā tofi ma ururunga. O nisi o whai pisinisi, whai ati nae, ma whai whātoanga. O nisi o tai matai o whioanga ma lalawhanga. O tele na walo tau sao i le malo o e kalesia, o pisinisi o nuu ma le atu nuu au au. Whapea ma whaanga tama i ta alonga ese a onga, ma ta alonga whaavau malo i le lololangi. Ai mese leve ai ma se mpini la kapi mo tausanga e tele, i lau ta alo wha tausala, lau ta alo malos, ma le loto ta alo wa tuutasi, ina i manu malo ai. Wo fo i tu motu le masa Pasifika o wha manianga, o le poto ma le atamai, le o tātou wha tasi e nei le nei sauninga, ma le sui le tupu. King's Representative, Your Excellency Sir Tom Masters and your good lady. Wa mawai lau matatia a vele, wa e ausia i se lautau sanga o lau au nanga. Wa sa ofa na le lei, wa malo, wa malieo. A vele, ne ingalo le atua, ina ua manuia o wala. Ne ingalo le atua, ina ua e maua le poto. Ne ingalo le atua, ina ua e maua le malosi. Ne ngalo le atua ina ua e maua le tamau a inga. I manatua ai le nei aso le fina ngalo le tātou atua. Awane i mita le tangata poto i lona poto. Awane i mita le tangata malosi i lona malosi.
Awane mita foi le mau ia na oloa. A ole mita ina mita ia o ia le nei mea. Ina ua mafau o ia ma ua iloa au. O au lama le li o le whaia le alofa ma le whamasinonga ma le ami o tonu i le lalolani. O wa o mea ia o te fia iai o lo fetalai mai ai le li. Ia whamanu ia tele le atua ia avele ma le whamana tuina o lo se lautau sanga ma lau au nanga mo Samoa. Ia tō mai langi manuia mo le paia ma le malu o poto mai i le nei aso tau poina. Ia soifua ma ia manuia. Whaftai lau whaafonga le tautua whaiwhaipea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tūla mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei mo le ofu mātango fie ai whaasoifua ia.